Nshuti zanje ngumya kubaryohereza, ngumya kubazanira utuntu n'utundi turyoshye, urabona ko intama irimo kurisha ubwatsi, urabona intama, ako ni akana k'intama, abantu mutayizi, reba ago mapiyeri asimbutse Imana irasimbutse, mukomeze mukore subscribe, abantu bakora subscribe bagafungura inzogera, hari ibihembo bibateganyirijwe imbere, mukomeze mukore subscribe, sabu ni ingenzi, kandi sabu yawe ntisabwa amafaranga, wayitanga komenti ukandika ko intama ari nziza, urayibona? Urabona ko intama ikeye, hari ibitama bimwe byo kubona ukabona bifite urwoya rwinshi cyane, urwoya rwinshi, iyi ngiyi yo urabona wagira isize amavuta, naho hari izindi ubona ukagira ni ifumbire, kabisa. Rero icyo tubasaba ni ugukora subscribe, mukayisharinga, mugatera komenti ko muri kubikunda, nta kindi musabwa ni icyo ngicyo. Niba nawe ushaka gufungura channel wanyegera ukanyandikira muri komenti, nahita mbigukorera gufungura YouTube channel. Igisabwa nyine ni ukwandika gusa. Murakoze, mukomeze mukore subscribe kugira turyoherwe n'intama.